Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki record jong Khasi Student Union Malki Circle haka khat santarik unaitung arja pusau kila letmi Shasadar Police Station hadian ke jingsha khat haka bedai baga jingsha ujor ki record ka seng halor ke jingkno baki don kti haka ban kta kti haka por baki let ban khanra yaki barjala nakliang uba yashan mukhim President Malki Circle ulaong bagani ke jingsha ujor FIR kadai tang ke jing pharap sudah ulaong bagani ke jingle katanat pulet kadai tang ban penduk mensim bat ban penting pensmit ya ka seng Hendrai ulaong bagani ke jingle katanat pulit ka aimen sim penban ya keseng banya yakhun banya dawa na sarkar pedeng bagan pentri kamno ya ke line permit barkum juru na sarkar jela bagan pentri kamno ya ke MRSSA hapo ke jela Department Tasir limbaga ni ka Sadar PS khot saya angot di dekat jong TSU kata yang bagi samlam mevian bagi dekat jong kamati circle khot ki galong mentau dan kami ke FIR wan abang ila kli ke FIR ila alap pakadon ka kamdan hira mulai di tangki jing trap stop kani ka jingle jong ka police department kalau ka tajik semua penduduk same ini penting besmek ini mereka wega keruak besar kalau bah kani ka jingle kamdan ini kum katam penting besmek ini mulai kena ai mesim syu ini menyai khun menyai dawa yak sarkar nak sarkar pedeng menteri kamno ya ka line permit bat kum juru tam ka sarkar Meghalaya menteri no mardor yaka MRSSA hangni hajala jungi kat kumbuta ka FIR manu sabak fine ketika sumut na paling ko Department harap iyo ti harap ang bagi jong keti ni tay kamnan gaji pengat kendan don te am kamau kita siapa bagi ba kamau terima kasih dari yang keseng lah ya orang seran lagi di dalam lepok Malki Circle but dari snow ke iba person yang Malki Circle lah kalau ini ke bro kalau kita kading nu jong sarkar nambah police department banyan tim pesmit ikut keseng ikut abalkan dak saya sarkar dan kami KLP menteri kami MRSSA kading khot pi man kasih dak penting dari kemau kita khot keseng man kasih kan yai krai mandar ne pok bagi kani pasir wa sarkar